Marita yakwa mbitawa Bayenia Moses mbitha ndi mwandiki uria munene wa kiama kia Kenya Union of Clinic Officers a Meru County, and also mbithera ndi National Trustee wa kiama kiu kia Clinic Officers ndene Meru County. Ni kwenda kuga batu twi anene ba biama bia unions a Meru County itombe kwetha tukianjiria and discussion ira twetha tukiaraniria na county government nikende kethea ikiingia mantu ya twetha tukithekera tayo wiki chiambe sira tumba kwetha tukimishara yetu kwetha tukitithwa nkathi promotions na ingi ni shortage kana kwethira twina unini bwa ariti bangugi ndene Meru County na itumbite kwethira unions imwe tiambite kwethikia na strike notice lakini tuomba kwethira tukiaraniria na tuwa tibwega kwethira tuki subject mwananchi thinene na government ikiona na tia ni kwenda kwarania na batwi itombe kwethira tukiaraniria lakini uti solution yombere kwethira kiuma na county assembly yomba kwethira decide kuya in between yomba kwethira kiaraniria na batwi na yaraniria na county government nikenda tukomba kwethira kwina solution ya mantu ja but ndenda kuga county assembly ni aturirie itubaya biumia biele birathira tariki 5 mweri wa 3 biumia biele bithirire bia bato promisete bobongwa ta kiongozi uite kwetha utena solution biumia biele biomba kwetha bikithira niwe wengo ketha kia utongeria demonstrations na ni kwenda kuwa biumia biele biathirire na utena any solution yombete kwetha kionekana kira kiombete kwetha kionekana it's a round shock ara county government irombe the twandika barua igoro na iwa tutumba kwetha tukiona mishara yetu ya February ndenda kuwa ini situation ira tumbite kwetha twiko na very human nyonto ira yombete kwetha batu tukiomba kwetha tugiukira na twanjia kwaria tanene babia mabi ni kwetha kwina officers bara bahitiro mbete tio Janet salary mweri wa January na bethe utimbe chabonere January ringi officer ona kwirwa utina muchara yo February na iyo tukuria baturi iri thirikari kethira kiumba kwetha turia mishara yetu bwega ibatigo gutwira ikaba kuromba mbeca nyonto iba with the budget ne babatire kwetha bana strategy ya kumenya uraba kethia by caution members kida kuketha kwina financial challenges nyonto utumba kwetha twenda turia fair tuchwabia kuria tuchwa sabuni kenda ni tumba kwetha kugine mathaya kwenda na rato chererwa wanje twandikira barua cyo tuthirete na utubuta na batu ni otukua ta twinde aruti bangu giba Meru County Friday tuketha tukiyukia atua ira twetha twibwira Friday nyonto ara batu tukinyite tutina mbeche cyo kinyangugine tutina mbeche cyo kuria landlord bongo iba eterete tumba kwetha twibara nyomba riu tariki kenda tukwira otembesha riu wanjire ukana negotiate na landlord na ni otukua batwi ariti bangugi turi atarine na twithinene na thirikari ni twikite nio ira ikwanjiriria thina icionthe nio tu subject ki unnecessary in conditions irite baterwe ndenda kuwa county assembly ibabwithirie bwega batongeretwe ni kiongozi Martin Kiongozi MCA ura chairman wa committee of health iwombe kwetha batwita ntuko ya mbere twamba kwetha tuiba grievances chetu batwita ntuko yele araba etete minister wa finance na minister wa health. Minister wa health niombe kuya wenka minister of finance ataombera kinya na after ntuko yele ibombe kwetha bagitwa ni governor oteri ne heritage all the MCs ba Meru County ara kiongozi ombe kwethira na barabange babomba kwethira batu support kana ba support batu mantu yetu ya kisovo ibombe kwethira bakithomero mono ni governor na bakirumangwa na bange bomba kwethira bakithanwa mbeca vero in case kiongozi na bange bakaendelea bakaleta motion ya kuua mantu yetu ya solved bombe kwethira bapinga na bakiringa nthi nio twenda kwira batu mwananchi county assembly ira tureterete ithe nio mkombozi wetu imetufail nonto bonde ibekiri mondone ni county government na batumba wichiarihia na bathirete no kidogo na tegoro iboronere one of the foot soldiers kana MCs hao mbete wetete ayubu akiariria ki media na akiwa maendeleo yombe kwetha akia withdrawn in ki wondia we ngarire nja barabara na ambicio thi chombe kiritwa na ni kukurukira kwethira akia advocate na akiwa batu tumbe kwethira tuki mantu yetu ya kingwa na yo tukua batwe tutina gweta
otherwise nanga tuike actions njare ni cietu ni untu inya county assembly ikwitha itu fail.